another great problem being nam kwamu and so bad. A basas na hifa. And no dear. More than coronavirus. Na mube soon turn coronavirus. Coronavirus they said by both one and trimo dino. Ma pejaniko. We coronavirus you create here one. Coronavirus principalities be principality. Omaba tie team statement na me. Me say omaba ne nya lanche wo me be lanche wo. Omaba sasi. Omo ha sisi anakase ye be onvelu. Ye be lanche wo me nya kate so de ne pe. Omo gubia omo be. Omo ho. Omo be. Omo de best ye de omo ye be mo ma hwe America fo ansa. Na da America for bone be no. Omo nya be bone o. Mama tino say by August I see twa America dim free. Nyame anim eno ntina de ekoso nyina no on say America for the crazy ase right now I'm the world's power now but ya ti America in the realms say yebu na no yebubu ni tabam to ontimi ntu no so ontimi nkasa what you say eti I was say latest by August no ye pam ni free anim right abusia for mo bibia kwa baba Kumasi online television mote yanka che the CEO Danny boy no won some door so pressure no so na otwi mu ni ahoto de atoto no de onemu nyame nko anenim si you atenase wa hyehyɛ bibia kama saa na me amini akofi poku abro no akofi atenase kofi ma de nyina wa atenase kama emu adio coronavirus emu ahwiase na emu ayi so de nyame na na beji ye edin baby aduro hu o kofi di figure kire me na fe edin ama me se me ba be kakura Ghana yesi baby anenam ajinsemu ni entimi nka ehu akohia sa prophet opatafo coronavirus ba won ya twena ye de no fa ha ni ye de na fa ha ye de no fa ha ni ye de na fa ha ena ye nya ni studio ha enche ye bet ye de ne be bie mu nyina de wo mbie o me yehu na de yale ne kono yehu de ko osi ade Ghana ha kura ye da na wo de tie wei ye ba ewiase na hokwa ye bai wotamfo bisa yen huhu yade kwankro bi da wo so wafo a woni won si so nyina ye yejaw aduma a wafo nyina ye nya sika no nko ye bia na ye basa sika wodi wura wadwadie mu nye kuma enso ni nyina hye wope huhu mu bambo wope se wugina wo sika na wadwadie ana wo se huhu mu ha oben emu wani ngu sa ha mu bia so na efridi efre ene na ye bisa se ne fakwa bia so ne he ye chechire ade so aso wodi fonti ye mfa ni nyina nkoda wodi for patafo a the zenith of the heavens gathering ano odifo yi awurade de ne saka no pa enti se ba huhumu nsam dia we yirampim asiadu ono na pata huhumu ntokwa bia enti ne yefre no patafo osofo ana odifo a wo pa huhumu nwosra ade aye awurade adwuma ye odifo patafo akira kwan na obeye hia ye nam fra 0540770896 ana 0206566150 odifo patafo pa kunchira nasi brana kuei wawura pasachia wobodomja kanchire brechire hunade sa wansan antrebu na fakabonsu jampantudu mirikisi pantampram katachie basa yiri fiado yewo mu awurade difo wo yo patafo ampa o adwuma right now Mr. for prophet patafo se na medika kan no wabaki en sa studio Prophet yamu akwaba ejo penkese odifo kese o wife o na kwa he ya tunka asa ya tutu nsoli mu akose baabi ye ohwe okra ye mi se baabi o ho de afa pa prophet opatafo dari di wasi ya we okra ye mi ho ya tunka egusu ani nyame kasa se ne be ye nipa bebira abrabo besesa sa ya na esi ade enyo prophet bibia besi bia ye sa dia kwaso wiase nye o last time I know your video prophet o baba born and ado abaso okay say wo beje fans ne dia yatete o ne bebre kofiti we amanfo abon na abaso no nye easy okay amanfo nso attack no pa no eno akura de na ayi minority leader ayi mi lo fi Haruna Idrisu yira wa yire president campaign no enye easy prophet opatafo kono wa lo se sia de Ghana ye figures ya nam 3000 no wa o
Prophet, once over Kai, Mubaju, where say, one so I show date is 20th June. And will be performing wonders, Cassiano. Now, so far, baby, I do know 3,000 and over, Prophet of Patafo. I call baby. They are now come for you meet any baby, especially Mama Cry, yeah. Mama Eva, Michiam of Mammy, I believe for Michiamo. Also, Lindy and then I don't pay the same things, also be wise. Be wise. Oh, okay. Accra Agreza, yeah. Mama Eva Michiao, and I Michia US for UK, Canada, Germany for also Michiam, and a Michia group will be so. Group Ben. Michia and my we are singing a man now, Mukunya, some more, I'm so Mukumatch, and Michia. Hey, baby, a prophet, Neddy or no. Jacqueline, so Michiano, Jacqueline, oh, okay. You say what means here? Mr. Miyama more Koyano. It's Michia Samano, Mana, Munimukunya Katakasa. Mumu match in the Michiamo. Prophet, I say me free baby never. Send me through solo banana on Chia de Modu. Michia Samani in Christo. I soon you come. Michia for US, Obia Michiamo. As we do inquire, I'm Israel. I had 2 bit match out there. Jacqueline Ankara or Amsterdam. Okay. Okay. I will fear Nanona Dauma. Also online. Or CCI Club Tino, my shadow. Okay. To one wabers or Mama Africa way. Wow. Into Jackie Baby Aobia and Yamia Sim. Yamishran. That was Prophet. Young coronavirus Ghana 3,000 and over. All say coronavirus. No, I like say a couple of weeks ago, President Mamoye fasting be. Moye said 3 days. Oh, any day you bought fasting 3 days fasting. And Kramophobia crowd you would do. Moye Yamisi say. No, you anything you have flow. And I was it. Yeah, bomb pie najo. Yeah, defasting 3 days. Yeah, come of where tears my uncle cross home ko busumi fifini. Robert, enya izo figures are you who know answer enya better. Nyaminko via home. You see what is happening in the nations of our world currently, no? With regards to this pandemic. Adia misre onipabia nya abotre. Na mmomu no. Corona ne de eden ya beko. Ne mmomu no mom for madwin si corona no so. But there is something coming more than corona. Provider Patafo. Die biem die denim kran kuwie. O babes there's something there coming. Me Patafo. Me say. Corona ne de eden ya beden. Ebeko. Name there is something on the way coming here, and yet more than coronavirus. It's going to say coronavirus. No, early on, me be catch them say, I don't know. I am pempensuomi and son. What you say? Ama me chire mu say, where did the surface? You ba be a chiwa you bruni kura tenu ma you tuntum. So kaya me no na we wa. Yeah. Very good. Ama. And you can no be any discover here. Me and be church mu. Tama na you can say coronavirus erupt here and na me be church mu. Afeni you be call the second phase no. I can say the third phase no. Yes, you be call the third phase. Ye nyan lanchi ambe hu. Prophet Patafo. What you say? Early beginnings of this year, what was happening? See, a lot of strange things were happening in the issues of our world. But before so betimi ate saa nyoma ekosui ase no I think said the obi ahia say nipa bi ahia say the spirit of the Lord will endow you with faculties and powers more enlarged and receptive obetimi comprehending or understanding what is happening in the nations of our world. And the coronavirus is not affecting people for affecting sick say na ka ye nipa keke na wowu a kenye bonu but in the realms of the spirit something is happening. What you say? Even crying, I war realms one crying. We need peace of mind. Hey, sir. Yes. Na dia na ekoso kabitre ye need peace of mind because coronavirus is not affecting people physically. It's something that affected from the core of you can say etheric plane. Your mental and the 4 physical quadrant so I infected. So through through inframa, through uja, through netio. What you say? And now on say
me be can say we need people who are an adept. And you just say, oh, you're a medical doctor, just like that. Oh, you're a medical doctor now, who dear gross, I are really one. About how you young medical practitioners, yes, some you're experts. What you say? Or my human check experience. Some microphone now to me are coming out with some ideas because UTT stations, other medical advices about day in and day out it seems to be strange about coronavirus coming out. First, you say, oh, me, I be say, I feel be weird. You say, I want to compare. We have baby, we check. You see, baby, and from man, fan, it says on sanity. Now, where your first face, Corona, your first face, second face, your lunch, and suddenly I be third face. But I think say, say, would the person you trust second face, near but third face. Because third face need you, and we can't when they are no cool. And also, baby, we are saying, and check. Ubia enim say emu jono ye nya lanche na 20th na osu be ye free dabio minimum ka corona asemo na dia na sa wi anu anu before another problem ba na mpa na ambo nyina nya me njintumu oh prophet of me sew me mpa ya bo no anu bia di ho wa bo mpa wa asase so wa ma onyame agi atum we je na no dia jam na ka asase me see ewurade say onyi mpa ye bia ntu adenti so obeji atumu anamu so afre nyame se omre wiase metoso re sa no aka na dia bone nko an ya ye prophet opata o se dia ko an nko an ma ye be nko an ya ye nyame eto ye so yure awie ye mre nti we no onyi ntumu osimo pa munye 40 days dry onyi hintum onu obia ni sire onu obia ni twaka nti mo pa munye fasting mo de opa ma pastors e me ma mo inspirational messages e ma dada nyame so on fa ho Oma obi aso anu aduru. I say from 20th June no be start agu ne nsem. Ama corona ni mu adwo. Yemo se ni patoko so friend dia. Then what is ahead coming because another great problem bi nam kwamu ano so ba. A basas so. A basas na hifa. Enu de more than coronavirus. Na mu be sun chen coronavirus. Coronavirus they say by bofo na ni trimu odin no. Ma pejaniko ama we free some be catch them say bofo nye se won chance as mu say nine no anya dey onkumu ba ko nya ho adwuma na oyi oh sisi ade your prophet ani je ni me no na nka so mi ani je ni asasi so yes ani je ni asasi mi de mani je a wono ho anu wani je me de mani je obi abobran na wa na ebobran nti wura ko obi ntu kwan obi nko ha obi nyese enti wunti bi ntu kwan nti anu ya reho oh na ehunu ba bi amanfo aye investment ebi aja pade e wo brochire video wa Ghana ebi onim se obi ti efri America abeka kuro yim a ne ma aka US ontimi kwere o ne ma no mo US no mu ni di e ba se obata no ne ma de ba de ja o ma asibe be emre bi ba onu oyire dampas ye be fa ba ko na ye de ya nti awieye na eba mu mehu awieye mayo na we ya wo ya ani animu ya kasa sa we you pain na nyame be punish nipa and after this there is another one and ukra de nra say urade me call rems wo e call a Macron, that is the fourth mansion o kire me obi epuno church we mu na eba no we mu me hwe na me hwe principality back when you are na me hwe ne mu masudi ehu ambasa siso ehu na de beni ezi ade wa somebody me hwe principality back when him and ye ni bi a spirit ne de hwe me na o siasa se we so an obeye de over the patafo enye ehu na ade to yeso me opatafo me say asa wo fear capture e bi enfa fie bi an show asa ehu na wo de tie de me kan ye tie de me say o ma ba o we coronavirus you create here ho an o say coronavirus ne principalities be sa principality o ma ba o tie team statement na me say o ma ba ne nya lanche wo me be lanche wo o ma ba sasi so o mo ha sisi anaka se ye be on value ye be lanche wo me nya kate so de ne pe o mo gu bia o ma be o mo ho o ma be o mo de be star ye de o be mo ma hwe America fo answer na America for bone be no o mo nya be bone o mama tino say by August I will see you America dim free nyame ani
ɛno nti na deɛ ɛkɔ so nyinaa no on say America for the crazy ase right now I'm the world's superpower now but yɛate America in the realms a yɛbu na no yɛbubu ne ntabam to ontimi ntu no nso ontimi nkasa what you say eti I was say latest by August no yɛpam ne free anim mu deɛ obi a onyankopɔn tum atena esum a ebunu sum so ɛnanko 21 days you guys say easy eti huna adwene aba ne tirim kasa kwa na maka watena sum nko 21 days enti hwa adwene aba nya metirim de just imagine enti after coronavirus me medin kan Canada me contradict myself ubu from 1,000 years the medin can fit it you that's the same thing I made me catch one me catch am said coronavirus in yamba so am kana mu se bi kwa US na UK me tell am say ho nyina be ko me church na so dem ngamu ye mu say ebi nko Israel ma program so hell ma kronkron bi ani nyame ani biem Israel kra bi be ko ho de wi ase de awura ba bia anti wo de no de what you say enti si say no your first one eye coronavirus aka second one and aka third one but as a second one nyame person overlook no did the third one no no me principality on be physical ebiti 3 ebiti 2 epiasa be life wo me say tie ni screen na me kan ye nyan lanche ambo eno be lanche ndabe ente bia prophet opatafo so be bo afọ de aka me ma o date no ye de be lanche mama mo time we be torment ni pam ko bo ho afọ de prophet opatafo am afọ de abusu afọ all right yet your prophet what you say enti ye nyan lanche ye lanche am be hu omuti 2 ebiti 3 okawa wa de bura chanya nkyere boro ene mewura ni pam atwanso system ni nyina be shut down obeta ni tunte bi wo so a ade bi be gu hu tantantan wa pra atete ene ba obi a ya fro ha ye ni agye enim so na we ya ni afiri wi ase ama ya ba agye wo so no dia ehu a sa de beto ye so prophet patafo chama mi mfa hu obi a 20th minim se ya wura me aya juni amo abeyi yale me be bompa ye june na eno kwa nyam na me be bo ya de onyame na akire me so patafo eduru dase ya kasunsun asem se kire me na magu me nsam what you say nyam na me be bompa ya yi bibi onyame na akade ya akire me nsam a me nka nkire no a onu betie ano ne enim say okura bia na nya ne corona hona na ba nim kura na enim say oba kama ya ma mo piafo a afi hu a sa de bebo yi say corona ho asem na mo ne me ka na mo ne me ka bibi na we dia skuta ya kura yehu ye ho ano onso de another one is coming amu ya mo ebinim tie 2 ebinim tie 3 eno de on fa say no o si America nya Ghana o ba bia o eno so ti sese ya ai prophet wo ho anu abeshi hu ahwe wo kawo eno anu anu kura de nipa be su owi ase ama nipa so ase ya de yan so ya ne som na so na ni ana eno na o si nyame bia ni wi ase o men kasa mentimi kasa nyame de o de ni wi ase anya mu nua no bi si nyame ni wi ase binum so obi a wo ni gidie ba men kasa o de on kasa wo ji nyame di misuro nyame pa bo Jesus na me Jesus just say me born the bia prophet of patafo ya na asa o ya ma ya bo nsam prophet of patafo misuro nyame so ho elu ti na urade paso o peja no ho ni tumi mu ne nanim onyam di kire wi ase me katem se nyame ayede asane ana me boa okay ana me kiram se nyame sane a odi onipa obonne ne na mane so otosore ana mankasa good dia na maka 2020 year mai bibia ba eti se no bia ye hu ikurade ye hu nyina enough aye prepare David eni so kwa de kacha so masa yes ya kofi fa afa Kristo no David Moses sign kopoku fa afa Moses say you make a pattern for me say there are another prepared principalities coming to the world another prepared principalities aye nioma 3 nioma 3 principalities no ya chiche omumu miensa first one no nam chinchian from aye mframa gigigigigi na kana wo se ompe so omde bo wiase ba ya hwa ade na ana nyame asesa ade no ti se no aye ne se principalities ti se mo na mo ye in the form of like insects ne sa emo amo ate se emo ai tontom mo na ne sa we no ba we du amo susu kakra
Usha omu T22 ebi mu T3 ya bo manu amu full filled with poison obesu hu anu akaw okawa anu apro na bibia sisi hu tantanta 3 days no coronavirus nyina nya anu dia minkatro hwe emma sofo na sabi omu ntinya me ni nim hwe na omu koda dae na omu soso no omu metena o medada mu se nyame se obeyo nyame nka hwe o ode bia migusu kasa asemwe nyame nka se obeyi coronavirus be free o early beginnings of this way say bi musi 2 weeks 3 weeks then eko anyhow me catch you say 20th June eko na e be start anyanya aduro ni ade ama obetie o nipa dudu say hu atowo mu say aye say na nyame say ogu ni nsem to be gu ni nsem ankoduru afina wie no agu ni nsem ama afi no wayi coronavirus afiri ni patrim na ehun no afiri ho but anu no wia enu ye nsam bia wa kira mi anu na osameka meka sasem ni wia enu anansa na sa dia meka abam on say de bia me I keep on emphasizing on 20th June adentia sa netie ansana owia nka another pandemic I was eba I think say China for enu na me kira mo say enu na chewa obey black ma kira mu dada wo ya broni kura obey ba be black. And then you free one, another one, that's how bad. That is the third one. Third one, the omu principalities and yamia train say, ma omu math spiritual, omu mura physical one wa bisi umpai. Ebasa siso. Omu bayancho tio, misi ya do omu ba. Nyame wonye bibi om frem you. Entity the American. Prophet of Enche bia ye be lancho. Ye nya lunch na meka kire mu. Said the MCAS corona about you can ye lunch here near lunch am di wu. San ye be lunches our principalities we. Among yama na punish nipa. Now when the woman say and this coronavirus. Onyame the symbol be beto to nipa bi mu maso. Enche bia. Eno so anu ana. Or the yes, and so anu beto to nipa bi mu maso. Aboa no duru ho a. Symbol ni bi na ha. Na ho anu akun. Na say nyame nimu a onimu a obekọ bewe osisi a ene ba enche bia prophet opatafo me say me opatafo me say enche bia de nam kwamu e ba no abo omo de sembo betoto nipa bi ho ti oduro no hwe wanimu a na wan kire kwan a we be fa so be nya sembo ni bi wan kire kwan no u baby prophet opatafo o person woni bi de aba no o baby enti 20th June de coronavirus de obeyi e de me bom mpa ye kira nya bom mpa ya na bo se principalities ni be disappear akatu o se coronavirus na principalities ni too no kona nya izo o na say normal cases ni kwa oza chama ba ku na ni o ho ne mo no they are my friend chama won't me no sa principality ba ku na ye be fa no ko ni trimu den no ani nipa obekuno nipa frasasi so any nipa frasasi say over millions but don't forget say 250 million na o say what is it you any free ho another one pa e ba no on there yes no kure hu say coronavirus dey hu prophet opatafo hu pa na ade bre hu be na me de bre we babia na say me ka dey urade ka me de fear say me ka dey urade anointing me wa ko papa ha won sra maye me sra dey afodi ese ye bo eso sra maye afodi e be na mbo ye bo prophet enti entu wutu ya me kom do wa say oh my goodness wa ka bia maye say o maye mobo ye bro wonya mobo oh prophet opatafo bia mobo ebi sro nyame o esuro nyame we isi akopoku fa grito no na de na kopoku kwa abondi na bi sa fast na me count mase oh no di baabi mo ye no ma bi na nse no me ya na kasa no hu no kura meka oh prophet enti misra ukwa asre bi ma me se de egba no me na me come to because you bu me hu se awrade kire mo so hwe am kire ade obi edan no so principalities pa mo hwi nipa abja for prophet opatafo and Martin and Cow Hano and that is some no de ba no ehu time might be a Revelation 9 verse 1 to 12 am kire wade bi kofi ye hwe o ti ade say wa ya de foforo nti yanko kofi
Revelation 9 verse. Adi semeti enkron. Ose. Imu baako. Ose. Na obofo otosu num no ehye ne totorobento. Obofo otosu num hye ne totorobento. Na mehunu nsuruma bi a efiri soro ato asase. Mehunu nsuruma bi efiri soro get this. Ato asase infa. Eso. Na wodi ebunu abura no safo ama. Wodi ebunu ebura safo bofo ye frɛ ne hane. Hane nyamai. Ono obafi. Obafi, obeba o. Na say o ba ku bi na na ba ku siposu abagisi ayi Revelation 10. Ono aba no we so sa ba. Another one hane oba. On the kure bunu ni safo on na kwako bie saa ayi no. On na baba be bie saa principalities no ba be wini pa ku no physical no. Yes spiritual physical life. Kofiyantie wa. Yenu. Na obue ebunu abura no. Obie ebunu die ya. Abura no ano. Okay. Na wisie a etesefno no kase mu wisie efri abura no. Wisie etese de etesefno no kase mu sie efri nfa. Abura no mu. Abura ba bia di principalities na ko hide no na me kire wo no. Hwede ye bebai. Na owia ane ahunum durusum. Yes. Abura no mu wisie. Free 20 adwum. Emoa no be pusu omo kakra. Nti be ma wiase nyina ye kusu. Wiase nyina be kusu, awia nyina abetoto. Ne wiase ma ye kusu. Anu awia ne mo anu asuru ntinanim. Na se ye operation daga ye chen country by country. June July the wiem ye kusu dada. Nsuo toto da. Anya ne nsuo abetoto. This is something that be so in a special way. Some person so a memma another symbol ebe show say principalities number. Because June July there. Nti enyi kusu ni mfiri ho. O de wa kanu kamin person be ya say my me o be ye de makose be bia. Okay. Nti ebe kusu. Enye nsuo. Be kusu. Ewiemu anti manipa. Eba ne saa ye check to say country principality say na mbeko so say na beko say na president ni amanta mu nyina atwen kopim say launching date ni beba ni eja o mo aguru yase to aso miensa na entutu mmebe efri wisie mu ba asase entutu mmebe efri musie mu ba asase so awo ma wontumi a esa asase so anya nkyere to ye ma wo ntumi ete say asase so anya nkyere kauda ebi kawa say de ne ya ositie no poison pa na ni kura wo Anai. Na waka kire wo say. O ka kire sa principalities ni say. Wonka asase sura. Mani mesai wura. Ana ahahamu biara. Ense ahahamu no. Ana dua biara. Ana dua biara. Jinnipa a woni Nyankopon so ano wo moma so no. Jinnipa a woni osura gya Nyankopon krunkru no wo tifo agya. Dia ninti da wiase konkon ho no. Dia woni ni nso ano ye ne symbol no. Awo ne moma so. Ewa ne moma so no. Wonko ana monka. Monka sa ankrofo. Oi! Dia ba no. We dia we yes. Asa ni atam de ya na. Atam na nyamai. We yes skani na owo sonkra na mewura windows mu. Na say na ya obepie. Ha? Ndu betumi a hye da say na obepie abonte. Bi ka wa bon se na ho start pro. Be pro. Ho be start ya process ya. O ka wa na o pro. Be ube koya mu pa ahmetie wo. Dia pasa si so no. Na se obi say this year. Aka kakra bi ni alanchi o. Prophet Opata. Aka kakra bi o. Chamai. Aka kitu e bi nura me hwe time no. Nyame nka nkyerem sa me fanto ka me ma mo time and date. Amu ho na ye nanchi wo mu nti na mu hu mo chafra no. To aso chamai. Enum. Na mo oma won kwan se wonkum won. Osim oma won kwan se ma ye nyedai. Enku won. Okay. Na emo won ha won abosumi num. Won ha won say abosumi maku 5 months. Ena mo ane be hani power asasi. Ai. Ba omunkum nipa no. Ye nku aboa no. Ah, okay. That's aboa no oni adura wo de be ma ese corona virus. Corona dia. Corona the principalities 3 o.
me na me be kasa mo osorati Prophet Patafo afidie ewura mu de oni ye ni yo de na kan se me ne munye kwa ya de mu ebetete alia o subra ya bona sasi su nyina ya fa o kana papa na bia okoti na sisi ya no nti han mu se ko ti han mu dia anka mo kasa na kuma be de e beto because at least matima hu se nipa bebra repenti ba o ti han pa ya sheda nipa na o onti han mu nipa na na ju o se nka ye ne nyame ti han mu dia anka de mu kan nke be ko nanim ka fast ya mu ye nyina nke be ko nanim wa kwatra he otisum adenti efiri se oni asase ni nsenka ye bi abiem ase de masimitirim se meye no na meye te no na oye senko ya de a gise wona ya mo ntumi se obi timi basoro ana se asofo na wa ni mo ye middleman asofo wo wi ase current no mo ye middleman nte middleman no wuntimi nko agya ne nchen e wo soro te se elia mo ano mo bro middleman so na mo ye modix no tasa wo ho aha sana me tiri o se ebi kinka ho a mo wo asase ebi mu ho no mo timi ko ebi mu ho sisi a ne su ni ya bra boy ade na mo ka kire papa media me ko ade mesi papa na anse eja open na enye ho so mo ntimi mfa ya asem na mu wasem be na me koka wo na me kodi wasem ama no kra so onye si asisa kakra so wo sisa eja na ankasa woni nim de ne huhum wo behu because somewhat me about media I am surprised me say obi a musi mo su agu nyame so mo re enkomo mo nya nuhu no enkobe sa me ye because all this one in na sa principalities we wo ayo fourth mansion I am akon no baby a change your mark ehwe so no ni enfo mo mai ina mo masimo su agu nyame so nyina ti awie no ya sa ma orders ama hane la kofa we mu nyina do ma begu asasi su do ma kwase ma do pubu no ma ye twen say launching date ni beso ni launching ya tire commanders won say mu battalions we mu nko ha battalions we mu nko battalions we mu nko na je se masesa ese nyame abufuo na abaye so nyame abufu hyew to bi entimi nswa no na ni pado do say as of where was asisu currently nyina middleman God speaks to them through revelations visions dreams say we na channel one am nikasa na ntida o da be na akoda akoso dai biti nyame ni o oti oti na anyway oh adi fo kasi atiti asase oti nyame ni we enene na te sai unya prempresa bi dana wo tonko na oti voice bi a unya takra bi ni we mas wati nyame ni na ka sa nyame sa na oti nyame won contradicting himself o do wa kan no a do be ka kire me no so sofu bi ye papa no okosoro asa apepepe no so be ka kire no asemo Prophet Patafo kofi awia na tu aso na enum ose na wo ma won kwan se won kum won o ma won kwan se ma won kum won na mo won ha won abusumi ni won ha won abusumi ni na won ha no eti se eye nyankire a won ha no ti se nyankire o me dey o ka nipa de koya o mu pa e ba sa si so o mu ba enche bia o akaka kra bi o on be tormenting nipa 5 months tormenting nipa akaki tu abi o chairman sasi sunya de bia ni asasi su bi mo dia be ne ni ho dia ye na we kra ehu ye ho ano e na o hia unu akra ntimi nchia no obi ba ncha na wu dwa ni nyina so we saba ni nyina boa tu aso ezia na enanum no sa na we mu no onipa ba hwehwe owuo agwa ni nya kawa oti wonu ma na ofro wo bofo be fa me ko na so so aha na so wonya owuo obepese wo wuo enka be ye se anka me wu kura na nke no ano na so owuo be dwa no so owuo be dwa no sa aboa no ka wanya de a wakawa mu owu dabio atete keke won panisu ma bia kowidie mu pa ma wo hunu se in fact adia kame ai we asenye de asemo what you say say han ye wo sisi ai eno abofo we enfo kurunku na me na na net wo tam so onya bie punu ni kra me ba be bo aben ma sa ye bie punu no ntimu hweye uni so ano a uni asenso de na
wonu ede onu di wasasi so Prophet Patafo ye dan hu se me wa so na na ni ana no de esusu ma de nje wote wona nyame ho be wa ohu oh okay na se wakoma mu no obenyame a na wa o ye takre wo jem nyisu a behu ade ase to oduru ha ni ahwe osembo wen asanso de akire se we wo ye nyame de hye na wa nya bi a mo ma no krolo kwani bi ne de awo fe ye ja hoko to aso enso aha na entutu meme no esuman ti se aponko a osiesie won ama okon de omusuman ti se ponko a yesiesie o mama okon dabre na bribi wo ntiri so ti se sika botiri si bibi wo mutiri so ti se sika botiri na wo anim ti se nipa de wo manim ti se nipa de ya ba no misi nipa a coronavirus corona de nyame sheda de be prapra yam fichiro o prapra chiro no ahade mu de o ye de na se ye sa be kan egudan mu ewe nya dan asem o na we ya se ye be ye coronavirus na ka se sai ensai o ai sa utu ka mu abo sa se tuntum bi hwi pe anu nyame na na o se so ni mu ye de mitimi aka o so ni mu o wan so ni mu o so onu a o kese na o se kofi eye ye wa kan asima me ka kakituwa bi atakituwa bi ni elanche Prophet Patafo mate yen fancy wona wa ba boy kokoyete e be fa ye nyame ni ye okay Prophet Patafo na busuafo nwate ne nka no se coronavirus e fi sa 20th kono 20th June kono ne yesuma adwo ya be tutu kwa akoye business no de di akire ba no ye nyina ya mfa nkwa adwundwuma ne yensum ye nyame ni ye Prophet nsem bi abafi ha kakra okay wasi ebisao na ye nyaw eja dani di nkosie afi no wa release wa ba wasi ebisao the last video a wo ye no ha so ye hu gina bia obabo na na ado abaso ana conference bebira aba mpanyfo bi afrefre ye me ye hu stance wo de nim se nyam dwuma na wo ye wo ka wo sempa so opeso so fufu ya bibifo bi ehu ama bibi ye dia me hu stance ye te ana ye politics ye ya ese Kristo adwuma na ye be ye anti yesi a odo ho age politician mu bebo abaso onim sa afi so ye to aba ti empe bibia be yese be tagi kuma ase online yesi a de ma ho MPP fo Prophet Patafo wo party bi a wo yada pa ma bi hu uni party bi I'm never a politician and I can never be a politician sa no na de na ase wo ma bi fans tio on say sa interview no una interject here una chipping in something say what is happening there in America me see the America fa Ghana ho ana me kira o say nyame say oh no tie mi o me see there ya nyame say man ka say me say anyway ya ene no kro ana me kan ye no so enam say nyame na ye de kan nsisi asi ene no kro asi pa nipa hui ene de apie ni abrochirefo kro bi o kra me nyawe me gu na dem emu African yi ni abrochire mrofu ya ebo abaso na abaso monday attack ni so name to win some the true do but I'm not a politician. I'm not a politician. I can never be a politician. You see, one thing that we must understand is that Ghana is bigger than MPP. Good. Ghana is bigger than NDC. NDC is in Ghana. NPP is in Ghana. But MPP, NDC, or the other political parties are not in. What you say? Ghana is not in them. What you say? Me, based on my intellectual capabilities and my vast knowledge on politics, I've come to a concrete and a profound conclusion. Say, politics is an evil game. I'm telling you the truth. And to me, you're a politician, and I can never be. But the minimum say, when it comes to presidency, Yabusa say, who is the president of Ghana? Yanka say, who is the leader of MPP? God doesn't, yes, God doesn't sign up with any political party. Only political party. No, mom. The president. Oman Payini, why no Ghana man Payini?
okay. Yes, ni personally. Ni numa ne say yan fanton sene so. Ti say eye NDC na wo so anka de nyame ka mede. Obeka. Sa na MPP so na wo so anka de nyame ka mede. Obeka. Meka. So just enti me nye politician, me nye bi susu da. Na mo me die. Maka jo say me asasi so Moses. Me yetiti adifo no mu ba ko de bia me kasa asem we. Etidie onyame ka no e na me ka. Komo bia no afa wiase ho awrade ni minni yo. Komo bia no me wo so many friends on me NDC, me wo so many friends on me MPP. You see one thing with politics now, politics has made us our own enemy. Politics are that yama say ya tamfo. Who we know MPP mu we NDC ni as our tamfo kura say. Unya no kura obeku. Enso so kanini man anka politicians and politics MIA. Nyesa na net ye. Nanka de nyina yenim say we Santinia. Yes we akani de hye meboa. Anka sabi amano ye didi tuo na eduru da yemfa nkwafuo mu a. Yes ye communal labor. Anka nkwanse esie bia babia oman public ayini wo no ehwafu ye nyina nkonkodo. Ejana won ye nyina nkodo. Ubekọ ana wonko. Ye nyina abekọ. Omejuma. Na ubekọ ana wonko. Nanso na ya politics ba ye say NDC besi facility bi na wawie na MPP be take over. Ombe complete. Complete on suppose we ono ankasa ne de. Ni nyina waste of your natural resource and your resource no waste na say no. Adentia because of politics. Sana say MPP susu power na so ye development business we are. Sa buying NDC another political party ba inso so beto aso no. Onso to aso no so dey. Eja no. Ente the same. But the mimi ni say the onyankopon de tete ye ni say. Maybe any political party bia. But the minimum says Sameti Asqua currently. Why me Asqua MP? Me bompire. I want mrem. I want Bible mu say. Me bompire masa ankrofo. So what you say? Eti die ye de tete ye no but minimum obi a ye say we o ye NDC ni onya metamfo, o ye MPP ni onya metamfo. We CPP DPP wan wan. I am a father to everyone. Onipa bi ohie nyankopon animu adom ani ni nhira bia no ofi se oh wey onyame ni panteme nko no obi oba me sro onyame adum animu adom de mana ni ma ka de nyame ka de akere no nti sa me yesa de na no ntire se me doni sa political de party no if say e ya sede e de mame no mi no nyame nko o Bible say ye mompa ye ma president yes be First Timothy chapter 1 verse 4. Next ade. Ade ba ko a we ye so nyame ani no. Yeah. So be bompire ma man pe. Be bompire ma man pe ni. Timothy nguma edin kan. Yimu ete ba ko yimu 9. Okay. O say. Enso wontie anansesem ene anatoa. First Timothy chapter 2 verse 1 to 4. First Timothy chapter 2. Timothy nguma edin kan etimienu yimu ba ko o say na afei dio o say na afei die edin nyina kan no die edin nyina kan ne say mitumufu say wonya nkotosere yenya nkotosere mpaibo nkotosere mpaibo odima mpaibo eni aseda mpaibo emma nipa nyina nara yimu mienu ahemfo tieni ye enti wote kokko we o say yen yesra mpaibo de ma if say one man nyame ankana kuma obetimi ayade bia begu against yen if so ye de ya or flesh sana president another two ways one more mpaya ma no want me am ntisi another two obetimi ama others so one you mu obi ampie company say 7 December baba obetimi ya no ayo di na soldiers for ababo we are no the soldiers for ba so ade na be enti ye solia o se nya nkotosere say yes na urade di ama na nado say urade na nado mfom so obi a wo be ye bia be ma wo awre to ba o man so bia no facha no ane ekotosere mpaye urade majority leader one speaker of parliament yen chief justice one IGP defense minister regional ministers MPs ni one omfom so obi o be ye biara no edi o haw ni amane bebo o man so urade fa ya de ya fatom
niye odi mampa wo se urade yesrew hu oman ni mobo ne hu emu mpanyimfo soso mobo niye nda nyame asese urade oye NDC oye MPP o yenda nyame asese oye president otwi mu din a ono na ye ode ya o president to aso anyone that would to me nyina wona o mu titi ya to me DC you only to me police commander only to me IGPA o si yenyim paye yensra paye masankrofo ni nyinara na yatena si kom yatena si de kom na ye ho adwoye ayeden adwoye sisi ai regional commander Asante regional police commander obetima ma orders oti wani abetututuo wo mantam obeya sindie fear and panic kura betimi akuntem ti yakuya nkoto ade ma ye nyame nkrofo no de ye se urade fa second regional commander akoma ne huni mobo anamo unse onipa bi ho a wo de wo nkoka o but na o maame akoka na abede it was me urade me tue agya no mamu ye ka I want to atwaso which means ye na ne ye agya ani ye ministers ni MPs no o betimi akoye ade o haw ne amane ye be bo man so na ye ne ye sofa. So we plead for them to us. Ewo nyame sompa ni abrabo a ehu ye nyame sompa ni abrabo pa ehu hia no ehu ye nyam animonyam wom na nhira wom ni se ye bo sampa ni ye saade no to us. Yes na ye tie we eye na eso ye age nkwa nyankopon a opese wo ginya nipa nyina nkwa tie ni we so hoye ni ya jinko nyankopo opese wo gini panyina nkwane so na ni se ye bobo mpa ya ma omampanyini enum wa bo nine no na ba tai eti we nya politicians said nipa bebre dey e kan last week you cry say and that was Sunday so na me near urade to na urade kire me 20th December o se opatafo de me ka kire no na be si wo Ghana 20th ade wo ka president mama ho asem kire me no chere president mama ade e ba bi eh prophet Opatafo wo sa ko fa bia ba kai no asem urade ka kire mfa president mama ho Mr. ba ko akoka ho asem aba mi nya ntwitwa onye o sa de foforo o de fato mama de Sunday yo former president who was the fato ho Mr. Opatafo uni se president mama Mr. prophet Opatafo abuza for prophet Opatafo no Martin nka no Kumasi online television no mani gusu amobe munya abotre ma ye politics wo ha na nyame kasa o wo de actually prophet Opatafo na watwi ni twam yanti asempa okay yansem ne doso ye monitor taw okay ne ye nsole so ye movie actor ba ko okay ye Gini Deepa o ya ade okay kuma wood movie actor Bernard Nyako ono krade de ma me yada no ne se wo de ne sha sofu djuma mu pa se pre sofu ro ade obosi yini mu eye no na da so nko de munyam banya medjuma mu prophet Opatafo adifuo wo Ghana ha papa ye yale ache nkutakuta anya medjuma atase ye so yale krama no beto no be kanya mi asema papa ni na ma Bernard Nyako last week ya pa owu efrasa zisuko prophet Opatafo mu ye bibi se ya no ma asema me nyam na yeketo o obi bedi nyame achi a yentimi nye no no agya hokọ nyame mo aso da mo ni di nkomode abone no wa ya automatically anye na Bernard Nyako efrasa zisuko prophet Opatafo ndi obi wo na de tag me say da bi say wo fam wo tutu manamo ni bi manamo mu ana papa yi wone nama ye nyamedwuma kama ade o se nipa bi ehu ye bakope doctor bewu police wo de damansa kum ye lawyer be dey obi abi san osofo so be dey na kwan abefa so abekọ Bernard Nyako no onim nyame o me prophet Opatafo me say prophet Opatafo no onim nyame mfa me hye obi o ye nyamedwuma gina pulpit so kasa preach no prophet Opatafo onim nyame anya ni nyina na ye movies na oyo me say o kasa bi o kwa so dem ko ye nyamedwuma gina pulpit so kasa di bishop no enye bishop a na efiri nyame ye de ato no so o de ye ni bresa na me kenya mitri mu po na de ato mi ni eja net masa me obi no o hwe ni movie chain no me ahwe ni movie kura me ntimentina me can want to say this is colloquial dialogue obi onim
Bishop Nyaku bi himself no correct. But this is a colloquial dialogue. Meet you. Oni mu nyame o. Bishop na dance mi nimu no de but me ko share spiritual realm ko papa na bishop bia na no so. Te bia friend na o me de friend keke but obi anu a so obi abodi bishop de na me bishop credit for ye de ball no. Na ne kra wedding ka to ne kra dada de ama Lucifer e be gi fame. Hey, Me so. Prophet Abatafo. Oh, chama, me chantro. It mean chantro. What on is so dada. That is why I could be South Force prophet for next. The later on who say, "Oh, go too deep." No, so sign back. No, sign ya na afi obe fanya me. Oh yes, well, who got you delivered? When they deliver, which means force a prophet for next and a woman any. Good, at so you conforce was at will be delivered some years of. Tia bonka ya no went ya. Pau no moku. Omeku. Dia tia no. Yes. Atoni kra dada. Atoni kra dada. The kra se Lucifer and sada dada. And sa no obey popular. Hey, Prophet Abatafo. Me so. Obi onu aba out abeka se movie adwuma yi kura enti tinasidi nebu sasadie no hu ye nti wo se movie dwuma ye evil wo bi sa ho sa time na fe na no odere ho opeso odwene ho firi cortism nim na mom no ogye ya no wanya abasa no odifo awade yes odifo obenyame unya Elisha and Elia na Mose what in sack wa pampam why na beju why na beju enti nya se bia wo hu nyame na wo hu nyame bia meme so hu nyame bia otonic so one dey we nice o sira boni fafiri ane dey no mi atemu oni mi nsam o sira boni fafiri oni wan ntamu asam Ejani nte wo de be che ona be kwakotena ha bi obi a ende ono anasem osemi na mikumi na mma nkwa na mmom no emfa na hye ne se nyame na aja na ma na pratete ana wa ye bibi sa wuo oton ne kra dada odin cancel ni so ade ko say adifu atorofo ho emo no wo pay sacrifice emina duro na so ye de wa ye sacrifice cause you rebel against script society for some aka na ehu dey be say na me ken strong words na you use strong words like how Prophet Abatafo. You say omu label charges against the family say omu na ekunu no you the family bia na ekunu o go ni family na ekunu ameka sem bi say dia wo kan fa na wo say wo Prophet Abatafo tie ni wo ya mu hu wo de wa no tumu no ntina me no ma bua na ntina me kire wo say nya the family bia the family member bia mama omabusuafo aso nyom ayi onu na sam pedodo na awie ni sa ko Johnny cortism eye sa asofo na mo kunkrofo ye rituals no until who ko Johnny one bishop no me opata for say symbol bia no born ho e friend bishop ko ye bo bishop wo nyame anim a ho symbol ho e ho mantel ni ho muso ho ba na nkura no te he for no nya bishop no no kwa nanim ko ti asimpo na otu no fu sa satra ko because this is a colloquial dialogue and they say movie dey movie movie say dey one am sa na oti o around nya no sa na oti nti wa anyi nyame ani onim nyame emu ya di afa abrabo no ethical nsamu na fe na no wo pachew or confessing movie is an evil word. What did you do when you went to the movie industry? What did you do? Shishima di oho eye there ekosoro nti anu di amfa me hwe nyame se nyame na ahwe na ama wawuo no onim nyame wo ba bia nti ono ni lifestyle no only true man of God be anante only false prophet from kwa o me maloto numbers me say me nkaso obi say ya da bia me say me oh masa asa o kan to kwadodo me say only false prophet for na nam o me maloto numbers me tuo me maloto number obu o be hu sa me yede a nya de pam enye me bra o be hu sa me papa number cha wa be to me na me ni kwaku nsam te wa bonsere hehe na ye didi a wo hwa mi mienu sa na so be hu sa woni sa nkrofo na mo so me tutu
asofo ma lotto number ya zan kum nipa ye sacrifice ona anu omo nam na anu omo boss na wo de be ne omo ask that question to onim ni nyame oni bere nya kunim nyame wo ba bia oton ne kra dada emu ye den no na fo hu say dia de ende aduru akiri afena no opa nyame che se nyame nye no hati ase to hu kun ni wie ay cortism fo ne kun no wie ma kun yesu se wo hey prophet of Atafo hi the bia me ka say ni Proverbs chapter 12 verse 6 prophet of Atafo me say me Atafo me say onam no ana dia wo buy pa o me ba say ansa ma kike hu na uhu say oni sofo papa bi nam da sofo obi oni ni nam ye bi aboni di na me kiro na chi usu timi mu obi ana me ka no enti sa na tie enti sa hunu nyame emfa nse nyame se nyame anye no nyame de a udi nyame na so fo ba ku bi a owu ye ya oda ho che bre ye wansa no owu ye ya onkogu na ya onso no onye kwai part of cultism sa part of cultism onso obewu nyame punishing ton so re o ma ne bre because of the number of people they have killed the same thing what they we say the same thing what they benanyako ko me say oton kra emre mu ye den no afena na o power je but o confess obi anu oba ni bia bo say o confess but on one kasa no be wo no hu say are too late Kofi me bu say o say ti du mienu yimusia o say abonefo nsam ye mojate as bonefo nsam na ye mojate na tefo anu be yi won okay trenefo anu be yi won abonefo nsam na ye mojate so those people who call you pay a sacrifice by sacrificing umame unia oba ana o friend ana any satanic rituals be a principality ni be demand no pay the amount now the aba sacrifice we krampo na another nyuntini su be call so wadi nkwase asem saa wakunipa o Ghana enche bia wa bonyu mu ache obobo nyum gospel na hala apply for bo sankofo ni bia onso be call we tinse mu na ache is Ghana de enye de kra onso be sako sa onso adin onso aye rituals onso so obeko prophet of Patafo nti so onim nyame a anko nyame be ko agye no wodi obi abewu wodi obi abewu na wu a wu pa nipa bebre pre obi a pre na obi apese we ye reverend doctor no da otwi Bugatti Veyron ni Maserati mu na obi apese wo twi se utwi camera crowd ya fe nice obi a respect o mi twi Corolla obi a mu me obi an ba anya he ya bi na me dey say obi amume anso bi twim koro na me da amada mini anade sori bi me wo masundue asemo mom usu be twi ka kese dia bra don't worry oba pransa ni wu right now we have prophet of Patafo na Martin nka aha ye Kumasi online television aha enche ye sister station ba ko ba Zenith TV e the corporate for no money ashe da ashe shama mo e prophet ba ho a ene brofo na eno na afiase wono afiase se no nya hwe so on pay me on pay a new TV station me patch when you come to YouTube search for Zenith TV Zenith TV Zenith TV Zenith TV ZENITH Odu TV attract or subscribe me patch then when you come to social media it is in Facebook it's the same Zenith TV and our prophet of Patafo Pacho he say live streaming on Sunday be above Facebook bro what the open empire bra na me fam sanka me bomb empire man wa be adwuma it come to Facebook prophet of Patafo na Zenith TV prophet of Patafo na Zenith TV unya type and Pacho but more than subscribe to the channel more inspirational messages are coming on your way messages are ebetimi ama why illuminated wa dream bia mu hu de ekọ until ebia
on titwi ni ye brane en cambrofo bra zenit de hoye brofo na kumase wala nso na ya amansan haya sabi previous na ye diamre penyini say ati ase nti efikasie mu no haya mother station haya efikasie mu nti say yen sister station and zenit popoku mo na ne nam you know me no ha so ye fiamo ene ye dani mu ha ya boy atenase ti abusafo prophet opatafo na maten kano prophet ya wi adwumade na de be sole so wo de oba na waba okay eja wo na wo ko papa no hokoba okay eja na se den waka bebre eja na de kire o ka kire ansa na asole so oni mi say asema urade kan na no mi wo as o se den o ka sembi na no mi wo papa no yes I asema you o se den ena ma tregu me fun yisu o se de yeti wada oba ona o ho ba na dani se ya na mi si so because ona o te papa ne oni ni ko di nkomo e fa adwene no abeka bi a kire ye eja na se den me shia papa na asema kan e ba kope aso pata for blessed is the lion that becomes man when consumed by man. And then cursed is the man whom the lion consumes, and the lion becomes man. What you say? Now, lion no ye dear, lion no ye false churches, false churches, and false prophets that have been devoured by Satan. Enshirani sa atrufu adifu ni atron sorry asole ye mfiri nyame omagina ye mfiri nyame Bible say anawurade say enshirani sa nsore no se ombese se omo akwan afiri akwan bone so na omo aba ade omo nyuru abehye onyame na ase na omo atre omo akwan onyame anim ana no men kan sore na omo ate a obuso mu free nyame o matina ho ensori mpanfo emu asofo ejai mo omum ekwan akose Lucifer na ase mu nchire aturo nyoma ekoso aso dem ho nyina nsan fata nti o say curse is the man no men kasa be man kro no mu ni yen na yasesa ya trauma Lucifer are changing the face of Christianity. Software we are see currently now this message goes to them. I say curse unto the man that is the pastor. Software be this software be a 21st century. Curses unto you. So what's now Lucifer are changing the image of your church to his own image. See ya nioma ensam fata e wa sori woni atena ho e man sori ma no eye sa nioma. You ransom me more wiase kokko. Yen hwe ye hu ye emfiri adifo atorofo ho. Omnuma. Omasiade eni wonioma wo ye no wiase. Wona nam nuru tuo so. Omadwane John courtesan. Atu nuru kum nipa de omu satanic rituals. Wona twi nipa kra kum nipa. We philosopher John Yankopon nchen. We say, blessed is the lion that becomes man when consumed by man. Inshirani jata bia yo ni birifo. Ti inshirani jata so man ho kwama obe berma edini so no fa no mu which means so man ho kwama wo soro John Yankopon etimi fa no mu no siesie na kwan ehira no. Nemom no menka onipa wote ho a Wajina jina ya na akwan akoshe Lucifer nsa. Ose saa nipa no asundwie mba ma no. Rinya hoto man kra. Hweye no akoton kra ma Lucifer. Hweye no wa mo obi anada. Dina ba bia utina na Bible say. E kan say apatra asundwie omu no eye che efie aduane abu mu anso asundwie ni ho. Okane di obedam jiwa gon obedam ba unya sundwie ma okra. It's better so obeda okorolam. It's better so obefa otrotro than so obekwa join sa court secret society no. No akofo how ni amane e de aba to say curse is the man who allows the lion to overtake him. Sorry o magina oni a Christopher
unyamima wo wiase omo kwan ama the devil Lucifer a change wo image into his own image. No, ya characterize you as satanic agent in the world through their behavioral patterns, and some of attitudes are coming out of them. The curse is unto them. Difa trufu onuma omunam wiase so omunam kwan bone so ehani pa bia 2 Peter chapter 2 verse 1 down to 3. Kofi yemfa wie so no. Also saying Peter anguma etoso mienu imu baako ekosi yensa na adifo atrofo nso awo omanim adifo atrofo nso wo omanim se dia chechre na botre adifo atrofo nso wo omanim adifo atrofo na bi wo omanim bie wani na bie waso na hwewon ani omu nyina na ate asori o nya adifo atrofo ni nyina na ate asori o ese di onyankopon asoma no oka onyankopon asem oka Yesu Kristo ma ye ho adanse onka se beji ba nyemo wuti nyame asem no na ukọ ho na wo ba na waka kire se mesraw minya yefunu wo ba no wahiraw bi na o metena se nyame ama me kwantene se wo ma nwo nyiro bi amaji ma 15,000 me che. Are you the woman of are you the minister of gender and debel affairs? Or yes adie no. O se do onyankopon asoma no no. O kanyankopon de asem. Me pacho onyame di fo ncheloto number. Onyankopon di fo mfa enye fasika beji sika. On fasika ntu obi mobile money account mu. Nina ye tricks. That is why I'm call sorry. Ni akachem sa mu amupe miracle money mo ntro mo telephone numbers mra. Na mo ntro mo bank account ni agini nyina. Ti yaji a ne sofo nketua na muhu omo no. Nti na mo sofo nketua na obi amfa anyusu ni real name. Obehu obi yesi your friend power mind. Lion ana ebia we. Nti wo de onim na ane sa na bi e friend of Patafo de onim ase e friend of Patafo ba onim se e friend Samuel Antwi na ya mani sika ni ahwemu ayi baako ati fa sika yi ekoto sa account we man na de akoto se miracle money bi e na aba wo mu aka no hwe bi ansi wo tricks wana akodi di etia framatumi sa usoba biem if you are me bomb pa masika begum nyame onye sa show no se nyame ba ma miracle money a o miracle money abra wani na so no abamu no hwe opportunity bia ohuru kwa bia o de be fa so no de ama na no so nya otuamu da ani ese nka onya adwuma o kampanya kura ka mo bibi kwa oni se de bia no miracle money ye dai e wo ho na onyame ye ne nsankyereni na abra no ebra nsankyereni ni hia no onyankopɔ de bra nipa na nya abra oto a wo hia nsankyereni no atam de abra oseje onyame difo onware obi o onyame difo wanje pant wanje brazier o de yeden onyame difo onware obi e wo nsuom sister mentan mo ani na ho womu na mo akwamoni bebre so ukoto se difo bi chesika mfa bi da eye ritual eye sika ya fie de afiri aforibuchi as ye kasa aforibuchi a ba bia ne otawo eduru mre bi no omu nya bi emfa nya ritual omu ritual sa omu diligu sika so no mo beto ogu abonti definitely mbefa ufa omba pikiso ni bibi ko omu befa ni omu nya na onimu om shawa kwaye na wiase ya hunya so obi befa okra obi du ba ya rituals wana na ma bosom so kane wo beti se malam wo ha wo be kona kokura kora na wo kyerɛkyerɛw de kwampa faso na wias ene malam wo be hunu a na wa hye kuntana dua bi kura no fran shishi anama mfa sika nto account no mba ye kyankyerɛ ne bi ama ene malam adwuma a wo ye no malam so nyɛ saa osofo kanyame asam
o say fa fie wura so ame bra bagi sika bra bagi loto number ne ko twadi sofo boro sofo ye nyama nsem fata gina bontin bedwam no obunu mu tamato hwe wakwan yie chama to aso ase aha enso said dia akyerɛkyerɛfo atrofo so said dia akyerɛkyerɛfo atrofo wona nam kwamone so abeba mumu no akyerɛkyerɛ boni ensam fata o nyame de ese nyame de no ane wakoma mu ofa aboa on trentem nyame de nyamsom papa ne wakoma mu nya de obeye na nyame bekum na de eya aturo nkyerɛkyerɛ to aso won na wode oseye fekusem beba abehye mu omo de oseye fekusem odo ho akobo difu akwambone no okyerɛw oda so te ho uka so benya nkwaje ama okra di akyire ubewu na ubewu abepro bebre so wakun nipa onya rituals so nipa boni ni die moja mpane nsam to aso na wapaw awurade a oton na oje won mpo onya udi sadifo na tira debi abo fake miracles ema nipa esisa hu begina TV so masayare away aduma tuwe dam maye we se odi o machi a nyame a obo mpo no be paw no ube pa na kasa nanti we dia ne dam ko na me dia nkoye na dadadam da nti udi a kire hwa omo criminal activities na omo fake miracles na ube janya me a kire di obe kasa odi nyame ta to aso na wode oseye a eba ntentem aba won ho odi oseye eba ntentem be bon sa no de betalo so obe kire wa kwambone shawa kwambone to aso chama mienu na bebrebe di wona ho hisem na eni pa bebre tibin sa wo bedi matan wo kura beka chem sa wo kura sa wonye papa bebre bedi wona ho hisem achi na won nti na samu nti wo beka no kura kwan ho asem munti mu beka no kura kwan ho asem boni nti wo ka nyame asem papa say original bibia ni ho obia ni ho ya daw TV station kura ya ma obi mprichi ebi nsida obi akura no obetam ni sika say wo me mo akọ preach wo radio station we obi ani ho but oba no di sika nkuriba no asisi kan we odi bodu ya ho sika 50 million e be firi ho ago ani obekọ akọje sika nkuri ba Kenya mi asam de anu de o mpeda anu kura de anu de ye wachiwade o mpe tini pa bebre be di o makọ hwesam atintina nipa tudi o machi no nanka sabe ka aboa jata ene krama tifi a ke ja kram ai aboa jata ho ekosan o krama se o ya hode mensa atibida sini pa bebrebe be kwakodi wona chi toaso miensa de chato na wona anibre so de nada asem tie ne wona anibre so false prophet etina mawire mfi me catch us say Euradi catch us or say blessed is the lion the lion no answer that bia ya ni brefo my refi o say na wona mani breso o yire o de ko obefa no nkanka so wa hu so wesika ni asema ba obefa kwa bi so aku ade efie ye wa agudie bi wo ho so fo ma bompa ye nhira so wa wu awie o ku kura che beku wafo ajapade ya kubiafo musika ya kubi ajibi no magudi afiri wonsem ya kubi aji wo muye die no wo muhira ebinum afiri asase so akoya abromusu sede ye nua benadnya akokọ su na wo su no onipa de sani akanati komane ko ya abrane tam enso ye udi o machi a be kewati ko ahu de we ayi ko ye abranti ya na yeso selumba bebrebe awu de we anochi ko ye opro ye awu de nani ye sa awu de nani awe ke mo ani se ye na ho mo wadwene mu mie you do be rituals stop following them and it is better so better na fie enkwa so ne tena oba bi unya osika akotwo de nso ne fa ko ba fo de ma nkwala no da se obekwa kodi wo machi mfa mre me no abeka sa me kura me be pe me hu ayem hu ye fa kotwo de nso fa ko ho omeku tuaso aha ede nada asem bepa mu ho mfaso ode nada asem bepa ho eho de ya mfaso aha won ene fritete wona temuo wo me na fritete wode nada asem bepa ho mfaso didi
etimi ye nsuo ese Yesu moja oti nsuo obi timi ya drink ose Yesu moja drink Yesu moja ya drink. Hello me pacho tie ne ye mentao bia na okira akodi amanhurufo nsa na ohawa enfreme efisa makọ kwampa na kyerɛw mi tufu na mi bu bese sabre ya ade nsa ye kɔ na kɔ hwɛ aponchi tuntum akyira kwan ansa na ade asa hunhunu kwana kɔ hwɛ ne kwan abra wia wo so yi de nada timi ka kyerɛ sɛ na ɔya kwankyerɛ awurade aka kyerɛ so wɔn kyɛ ma 15,000 ɔyɛ minister for women and gender affairs wɔkyangwala nkwana na yabo omugu heaven wɔn na ɛkyɛ right ona echa sa nkwala no hwe wakwan yi o me bo kokko hwe wakwan yi mu ani na ho ma wasum na ho ma wani se na ho na ma wasum na ho. Some of this their product crown is not medicated, it has not passed through any medical proof bia ni ho no uko yisu na ajaw yare problems abeda so chama ko Romans chapter 16 verse 18. I'll say Romans chapter Kofi first when you sorry so. I'll say Papa me bakakra. Romans 16 verse 18. Kofi fair. Yanko Romans 16. Abja for prophet or patter for an amotene no. How you come see online television. And check kura the jumadi ni baba wi Kofi poku. Kofi 18 they say. Na won a wote saa no. Sankrofo na omote saa no. Ensum ye Awurade Kristo. Omo nsum ye na Awurade Kristo. Na emom wosum warankasa yefunu. Omo sum won ankasa de ya. Ayefunu. That is why always money no preaching. Ebi ampanyin si de bia na e ampanyin si. Osi de onyame asoma no Kenya nkopon asem. Ti kanyame asem ne kotu kotesi. Ye hu nyina so o Bible mu. Hweye ni wan kodi wo machi. Hweye. Odan anane de so bepa ho mfaso. Wani beba so na odan na wa dan kwa me wa ton de ama ne ko. There's a ukoni fie so abenya kwa kwa abosum. Call mu prayer. You see, the same kwa yam ya. Uko mu church sa. Enipa etiti we bia betena for some with real sickness. Omo more real diseases no real sickness no. Omo betena so many years e bia pro kasori fie wa suffering timi nya hwe. Na de bia wa just sankofo no wonu ma sankofo ni pa fufura bonten. No dia begina ho di adanse. Ebi ma tire over years and months. Sub bi kura nkofie ebi kura homegu so abefe. Some of them diseases and sickness and they need medical attention. No the tisofu odifo trofo ho. No ati ho. Adie who says of hospital medical professionals need expert for a show no. Now the odifo trofo vitamin C no moja ho the odifo trofo to or your pharmaceutical. My pharmacist. Minimum your hene. Now they call doctor Odifo vitamin Z. Me bacho mo wani na ho mentown. Hweye. Usu nyame a sumu nyame. Usumo bosuma I'm not against you. Obia woni de opese woye. Upa betima your cortism sem. Betima your de sem I'm not against you. Mre no duru ho a ebe hu gina bre duana ba ebe hu gina duakro. Na momo bre na usu na pro de a mfreme. All right, we shall for prophet or patter for and I'm obtaining no yamre na yamre prophet there na okay try. Make sure ni pa bibiri bia so ho. Kristo asundie nkan. Oyun firi boni mu mame. Ma Ewurade ma unkotom petakufuo we nsem. Mechia agudezan so of mame mechia US obia mechia mo. Right. Am I free? After corona there's another one coming. After corona there's another one coming. Makacho say all the Miami san aka kiti. Ye lanchi a obohu de etuemu, ye nyan lanchi ye.
o pese o call lunch ni bi so aka kire me ba be fa me akọ na sise ma catch us ya launch a new TV station. That's how yeah sister TV baako, that is Zenith TV. Me ba cho bomoni ne bra ho ma me ye launch ye nche kura a new na otwemi nu kura Zenith TV corporate. That's a corporate site. Now Zenith TV and your Prophet Opatafo, that's Facebook your page no Prophet Opatafo obetimi follow me and na Zenith TV ya create so sawo Facebook and yes our YouTube. To bomb more subscribe to any of these channels. So open my 7 there. Oko Facebook or subscribe. And our YouTube so I search my me subscribe or had it inferior because had it unyame asem papa no di mu odeno. Di mu de say won hanewo. Mother station. Higher mother station. Had your friend or me. Oh me no. What is me bo oh me. Se Kumasi online CSC mo ya no CSC ho ara no ope nchirechiremu ni nyina na ba ho de ya toto ha ye nchiremu ho ha na ope nchiremu na ha de bisa questions no. Yes, right. Me do onipa bibribia na me nhira nipa bia ma so hwe hu ye do nyame asoma no ka onyankopon asem. I'm not against the Bishop Benanyaka obusuafo, no, but omo dey share obusuafo se won na ekunu, but mbasa mo kire se nipa ne nam no twa ne kwan dada. Mfa nkosha ne maame anani nua bi ana ne baby, no. Asunwie nka nipa bia. Right, abusuafo Prophet Opatafo na mote ne nka no. Yawe o UK me chia ono ma no bigusu a me organize me ho enche obetemi nka. Aha, Sana Eric France na wo Sapiro senior man also ya chia ya unse dwumadi e unfe ni agro na oyere ya chia mo abusuafo amote ya nka wa bruchiri dani simi chia bibiri na ya chia mo dani boy se o chia mo nyina mote dani boy enka on na